Soje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza ikaze muri aya makuru yacu agezweho. Munyemere mbabwire ko mu karere ka Kirehe impanuka y'imodoka yapfiriyemo abantu 4 abandi 16 barakomereka. Imodoka itwara abagenzi yavaga mu murenge wa Nasho wo mu karere ka Kirehe yerekeza mu mujyi wa Kigali yakoze impanuka, abantu 4 bahita bitaba Imana abandi 16 barakomereka. Ikaze. Ndabasuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza ikaze muri aya makuru yacu agezweho. Munyemere mbabwire ko mu karere ka Kirehe impanuka y'imodoka yapfiriyemo abantu 4 abandi 16 barakomereka. Imodoka itwara abagenzi yavaga mu murenge wa Nasho wo mu karere ka Kirehe yerekeza mu mujyi wa Kigali yakoze impanuka, abantu 4 bahita bitaba Imana mu gihe abandi 16 bakomeretse. Ikaze muri aya makuru yacu. Iyi mpanuka yabereye mu murenge wa Nasho mu kagari ka Kagese mu ijoro rishyira ku wa 18 Kanama 2026, ndetse ikimara kuba inzego z'umutekano zaje zitangira iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye iyi mpanuka. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ikorera mu ntara y'Iburasirazuba Twizeyimana Hamdun yemeje iby'iyi mpanuka, avuga ko yabaye mu rukerera ikorwa n'imodoka isanzwe itwara abagenzi ya Coaster. Yavuze ko kandi abantu 2 bahise bitaba Imana ikiba, abandi 2 bitaba Imana ubwo bajyanwaga kwa muganga. Yavuze ko batari bamenye icyateye iyi mpanuka, ariko umushoferi we yavuze ko yabuze feri kubera hari ahantu hamanuka cyane ndetse bishobora kuba byaratewe n'ubundi n'umuvuduko. Yashimangiye ko iyi mpanuka ikimara kuba hapfiriyemo abantu 2 ako kanya, abandi 2 bo bapfira mu nzira bajyanwa kwa muganga. Twizeyimana Hamdun yasabye abatwara ibinyabiziga kwirinda umuvuduko mwinshi, bakirinda ibisindisha kandi bagasuzumisha ubuziranenge bw'ibinyabiziga byabo. Yavuze ko ibindi biri gutera impanuka muri iyi minsi ari ugutwara umushoferi ananiwe, abasaba kubyirinda kugira ngo baramire ubuzima bwabo ndetse nabo batwaye. Kugeza ubu abantu 16 bakomerekeye muri iyi mpanuka bari kuvurirwa mu bitaro bigiye bitandukanye. Ngira ngo ubwo byari ibyo, dukomeze kubana mu biganiro byacu biri imbere, ariko kandi tubashimire ko mugenda mubana natwe umunsi ku wundi. Hanyuma ni impanuka mu by'ukuri ubona ko yari iteye ubwoba kuri screen zawe nk'uko uri kugenda ubibona. Ngira ngo ni impanuka benshi bari kubona bagakangarana bitewe n'uburyo igaragara. Mu by'ukuri abantu 4 ni benshi, abandi 16 nabo bakomerekeye muri iyi mpanuka. Mu by'ukuri murumva ko ari inkuru ibabaje ariko kandi inateye ubwoba. So rero ubwo twihanganishije imiryango yose yaburiye ababo muri iyi mpanuka, Imana ikomeze kubakomeza ibahumurize, ariko kandi n'abakomerekeye muri iyi mpanuka nabo tubifurije gukira. Ubwo dusubire mu biganiro.